Ne. Ne sad. Zašto baš danas od svih dana? Ovo što da radim? Ne! Ovo ne valja! Možda ovo. Ne. Ili ovo. Ne! Znam! Pa naravno! Gdje sam ga stavio? Sad ćemo vidjeti tko je jači! Fantasy Patrol. Treća priča. Svi na ples. Snimaj! Ovdje gledaj, a ovdje pritisni. Kužiš? Da, spremne cure. 1, 2, 3, sad! Jedan, dva, jedan, super! Sad na drugu stranu i pljesak, hajde! Samo malo. Mary, koliko puta smo ovo vježbale? Prvo ovo, onda ovo. Plešeš poput guske. Ja? Ne, Valerija, ti se mičeš poput slona. Što? A ti poput... Helena, uđi već jednom. Pa, zašto ste tako tihe? Pitajte me što se dogodilo. Helena, što je bilo? Cure, nećete vjerovati. I tako ja šetam kroz park, onaj gdje smo jeli sladoled, a vruće je za poludjeti. Pa sam kupila sok i odjednom počne svirati glazba. Bum, bum, bum! I svi ljudi počnu plesati. Pa sam im se pridružila. Tako svi plešemo, a u sredini, cure, on je najbolji plesač. Bum, bum, ča, ča, ča. Wow! I odjednom dojuri neki mačak. I ima neku ogromnu stvarčicu poput usisavača. I počne pucati. Piu, 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 tog super plesača. Koji odjednom zing! Nestane. Odmah je stala glazba i svi su prestali plesati. Mačak je vikao stani i odjurio. O, cure, nevjerojatan je. Tko? Mačak? Što? Ne, naravno da ne. Taj je lik. U stvari ni ne znam mu ime. Helena, jesi li kupila taj sok? Tako sam žedna. Nevjerojatno, uopće me ne slušate. Evo, uživaj u soku. Wow, cure! Bog! Dakle, jesam li vam nedostajao? Dajte da se predstavim! Ja sam Duh! Ali prijatelji me zovu Duško. Jedan i dva. Istravljajte leđa i sada okret. Slušajte ritam, djevojke. Tvoj pokreti su sjajni. Evo ti nagrada. Znam te, pa ti si plesao u parku. Tamo je bio i mačak. Suzi za mačem. Mačak? Mačak Mudranjić. Morat ću do njega, dakle. Ispričajte me, cure. Imam puno posla. Vidimo se. Duško, a ja sam Helena. Ne! Nisam se predstavila. Čekaj, Duško, nemoj ići, čekaj. U prvom razredu smo učili o duhovima. Ako je duh tako blizu, nevolje s njim stižu. Pitam se kamo je otišao. Rekao je k mačku! Okrug magije, brzo! K mačku? A ne, ja ću čuvati stražu. Duško, lijepo te molim, prestani s tim! Ili trebamo nešto drugo! Više strasti! Aha, evo ga! Usput, htio sam te pitati, a za što ti ovo treba? to je posebna zamka za duhove! Zaista? Nije li ovo ovdje potpuno nepotrebno? Ups, otpalo je. Popravit ću ga! Ne diraj ga! Popravit ću ga kad ti kažem! Wow, predobra glazba! Da, sviđa mi se. Ne mogu više plesati! Naravno da možeš! Evo ti značka! Bok, Duško, tu sam, stigla sam! Ja sam Helena. Moje obožavateljice! Treba će nam jedna spektakularna završnica! Hvala vam svima! I vidimo se uskoro! Eno njega, odletio je.
Tako je. Tako je što? Samo obični duh, smetnja 4. klase. O ne, slomio je pištolj. Odakle se stvorio? O, još pitaš? Pobjegao je iz dućana. Izazvaće nevolje. Kako da to popravim? Pobjegao iz dućana. Ali kojeg? Antikvarijat. Uđite kroz ulazna vrata. Cure, a da pitamo njih. Bravo, Sara. Krenimo sad, cure. Helena, požuri. Pronaći ću te. Antikvarijat. Mislim da smo tu. Uđimo. Kakvo čudno mjesto. Hej, ima li koga? Cure, ovamo, brzo. O, vidi, to je on. Duh. Šš, čujete li to? U pomoć! Netko, u uređaju smo! U pomoć! Ko Ja ste sam vi? Zlatko. Ja sam Ratko, ovo je naš dućan. Proučavali smo igru, I on je tamo vani. a mi smo tu Ne unutra. možemo van! U Stvarno pomoć! ne razumijem ovo. Što ne razumiješ? Ako znaš plesati, usudi se pokazati. Plešeš bolje od uređaja, skupi 100 bodova. Pa naravno da smo bolje. Zar ne, Mary? Hajde, sjećaš se pokreta? 1 i 2 i 3. To, cure. Još malo. Tako je. 98. 99. I 100. Zakon. To, super! Doma smo! Hvala! Ali, gdje su cure? Hej, tu smo! Što se događa? Hej, nismo se tako dogovorili. Odmah da ste ih vratili. Čujete me? Nisam ja! To je tvoja Ti ideja! si kriv za sve! O, beskorisni ste! Čekajte, cure, spasit ću vas! Kako ova stvar radi? Helena, čekaj, i ti će završiti unutra. Moramo pronaći rješenje. Moramo zatočiti duha! Da, tamo unutra! Moja ideja! Ne, nego moja! Tako je! Duh, Sara, idemo! Vi ostanite ovdje. I ne radite gluposti. Zaplešimo! Sad je sve kako ja želim. A što ja to želim? Želim plesati! Svi na ples! Hej, Duško, ja sam! Hej, opet vi, cure! Želite li se zabavljati? Duše, moraš nam pomoći. Što? Pomoći? O, ne! Duhovi nikome nikad ne pomažu! Nagrade za sve! Ne može. Dosta mi je tog duha. Ti si najbolja plesačica! Ups, pardončić, nestalo mi je nagrada. Hej, Duše! Ovo ti je zadnje upozorenje. Hej, curo! Wow, što to radiš? Pa to ti nije igračka. O, gle, ptičica! Aha, sad te imam. Bravo, idemo. To je sve zbog tebe! Ne, za sve si ti kriv! Ne, nisam! O, dragi Duše, molim te, zakon si, pomozi nam. Nema šanse! Meni niko nikad nije pomogao. Mislila sam da si super, a zapravo si samo sebičan i zao. I onako ne može plesati bolje od nas. Kladim se da ne može doći do 100. Molim? Mislite da ne mogu doći do 100? Prihvaćam izazov! Mega, luda, super, dečka razina! ...99, 98! 99,9! Mislili ste mene prevariti? 100 godina sam čekao da se oslobodim. A sada vi budete unutra bijedni ljudi. Nikad me nećete uhvatiti. Doviđarno! I onako mi se nije sviđalo. To je bio loš disko. Nemaš ni značku. Da! Uopće nije zakon! Da! Molim? Nije zakon. Gledajte sad. Aha! Upalilo je! Cijeli mjesec neću plesati. Samo malo, cure. Što ako se opet oslobodi? O, sigurno ću se osloboditi. A onda ćemo vidjeti kako plešete. Ups! Slomilo se! Nisam ja. On je! Stvarno
Stanite! Nima gaza! Pusat ću bez upozorenja! Što? Gdje je Duško? Duh? Tamo je. U uređaju. Eto ga, sad je otplesao. O, wow! Uvijek isto! Istegnem šape i brkove i nikog nije briga! Dosta! Odlazim! Zauvijek! Meni se baš sviđalo kako si plesao. U kafiću. Tko je plesao? Ja sam plesao? Bi li mogao podučiti i nas? Što? Vas? A ne, nemojte me ni pitati. Brzo, na poziciju broj 1. Ruka na bok, brada gore, nemojte Tako mi plešemo. Produkcija hrvatske lokalizacije Studio Net Zagreb. Uloge: Lana Blače, Aleta Arbanas, Kristina Habuš, Mima Karaula,